Dobar dan, moje ime je Ljubiša i danas ću vam predstaviti naš novi proizvod Endoskop. Usput ćemo se dotaći i njegove primjene u realnim životnim okolnostima. Galerija sa slikama proizvoda i njegovim tehničkim specifikacijama na linku ispod. Endoskop špijunska mikrokamera je instrument koji se koristi za snimanje na teško pristupačnim mestima i pronalaženje skrivenih špijunskih uređaja. Sastoji se od savitljivog kabla na čijem jednom kraju se nalazi sonda sa kamerom, dok je na drugom kraju monitor na kome možete gledati sliku koju kamera emituje. Materijal snimljen endoskop špijunskom kamerom smešta se na memorijsku karticu. Preko USB-a fotografije i video zapise možete veoma lako preneti na laptop ili računar. Primenjuje se u medicini i automobilskoj industriji, na aerodromima za pregled prtljaga. Koristi je i granična policija za pregled teško pristupačnih i sakrivenih delova vozila. Idealna je za automehaničare i nezamenjiva kod inspekcije motora i drugih nepristupačnih, uskih i tamnih delova vozila. Ispisali smo članak na našem blogu o primjeni ovog proizvoda u najboljim praksama. Pogledajte link u descriptionu videa. Ne zaboravite da se subscribe-ujete na naš kanal i ostanete u toku sa novim proizvodima u našoj ponudi.